So ke socialism iprepare labantu psychological ukuthi nawo umuntu ufuna ukuhlonipha lo munye umuntu nawo umuntu ufuna ubeka idzingo ntalo munye umuntu phambili ufuna ube selflessly nawo umuntu akufuneka uphule imithetho akufuneka ubulala lo munye umuntu nawo futhi socialism then we have communism la onke umuntu so acceptile ukuthi kucokwa mathathe kudura kick and boboza akusho ukuthi uphila impilo lengcono na uphila impilo lengcono ukuthi ulala udlile makhelwana lala adlile nalomunye naye afford wonke umuntu ajabule kungabi khona umuntu longaphili kahle then uphila impilo lengcono each according to his needs and his ability. Yes. It's Karl Marx. Elihlelweni namhla malangeni sifuna kubuka sihloko lesibalekile kakhulu sihloko lapho sivakasethu sitaba sikhuluma khona ngendlela yaso leyihambile his story le story ke lesi simihibahiba sitawuba ngaye ukuthi usiphatheleni namhla idindente kusakada ngikhuluma la ngalonganga babe la Kimbuyane lo provincial secretary ye South African Communist Party lijaha lelithobekile honorable member of the Mpumalanga legislature babambuyane ungabingelela ungena endzabeni. Mangibonge kakhulu lithuba babentale longipha lona ngithanza kubingelela kuwe ngiphinze ngibingelele nebalandzeli banawo umsakati lobaleke kakhulu nakangaka sithi ke thina singamakomanisi asempumalanga siyajabula ngaso sonke isikhathi ukuthi sibitwe sitawukhona ukukhulumisana nebantu ngoba sibhilivela ekutheni iSouth African Communist Party irepresenta ama-interest okanye ma-aspirations ebantu labahluphekile okanye nebantu labasebendayo so ke makuthi siniketwa lithuba lokucommunicate akucabanga kwethu okanye netinqumo tethu sijabula kakhulu ukuthola lithuba lelifana njengalelo asibonge futhi nokuthi usho ukuthi silimember leshamthetho eMpumalanga yebo kuliqiniso sifungisiwe ngasikuzala ukuthi sibe imember leshamthetho sikhona ukubuka ukuthi bantu bakithi sibathuthukisa kanjani kuya phambili. Kuyasithokozisa lokho kakhulu ngoba uqedza kusho laba Mbuyane ukuthi inhlitiyo yenu inamathele kakhulu ebantwini labaphuyile nasebantwini labasebendako kuthi ukuthi nabo babe bantu labadivela ikakhulukazi esikhatsini sedemocracy esikhatsini sa30 years sisenkululekweni bathi nabo ukuthi bangilabo lababalulekile ngilabo labanakiwe ngakho ke bathokote nabo esikhatsini sekuphila. Unestory unenzaba yakho yinze kakhulu sikhuluma lana honorable labanye abamati honorable sinenhlanhla thina ngoba siyamati ukuthi ungubani labanye baye bathi ukhulele mhlambe eKZN or eCape Town or kuphi nakimi baye bakusho lokho kanti ngimntwana wakhona la ekhaya ingabe kunjalo ba babentali liciniso leliphelele lengeke laphikiswa ngumuntu ukuthi ngiwekutalwa lapha eMbombela ngikhulela lapha enzaweni lebitwa ngeBuga la enkaba yami sele khona ngifunza esikolo eMpompoli ngafunza eVulindlela naseMshadza ngacedzela idegree yami eUNISA University of South Africa so ngiwekutalwa eMbombela ngiwekutalwa eSouth Africa ngijoyina ke mzabalazo ngimncane kakhulu ngoba ngiphuma emndenini lophuyile lo bengizama ukuthi iphilisa ngimncane ngenta ama piece job ngihamba kuthi nganyelanga maphoyisa nakahlukubeta abantu abamuka tinote kuthengisa nangidobhela nami nangifike ekhaya babe angitshele ukuthi hey phela labantu bathengisa ngoba bahluphekile bacinzetela iapartheid ngicale ukuthi buta ukuthi yini le apartheid kwendakalani so ke lokho abentale kwangenda ukuthi ngijoin emzabalazo kuna 16 yeminyaka nakuthiwa kwaba nekabhokweni massacre kumbe iLofeld massacre lendeka lapha ekabhokweni magistrate mabhuna dubula abantu labamnyama bengikhona nami ngilomunye webabhikishi ngineminyaka lengi 16
ngajoyina i-ANC ngineminyaka leng-18 ngoba inhlangano yeqala ukuthi ngiyijoyine inhlangano esavala emlomo eSouth Africa ngazabalaza underground ngilwa ukuthi ANC nathi yethi inhlangano letilwa ne-apartheid dikhululeka kuthi inhlangano badivulwa umlomo ngabe sengibona ke ukuthi iAfrican National Congress ilwela ukuthi abantu bakhululeke ngakwetepolitiki eSouth Africa kodwa inhlangano lelelo abantu ukuthi bakhululeke ngakwetemnotho eSouth Africa iSouth African Communist Party so nge-1990 nakuvulwa inhlangano nomlomo eSouth Africa ngabe sengijoyina iSouth African Communist Party ngiba lilunga layo ngiba ngunobhala webranch ngiya ku district ngagcina sengifika ku province ngaba lunga le provincial executive committee ngaba nesihlalo sengiloku makomanisi agcina athi angibe nginobhala we South African Communist Party la eMpumalanga kweneka konke lokho ke babentali ngijoyina inhlangano efana nabo COSAS ngiyazabalaza COSAS ngijoyina inhlangano efana nabo SASCO ngijoyina inhlangano efana nabo South African Youth Congress legcina tiba iANC Youth League nangiyosebenza ngijoyina iCOSATU kakhulukati affiliate yayo lebitwa ngeSEPAW ngiba shop steward ngimela abasebenzi emsebenzini so ke lemzabalazo wekulwela abantu abaphuyile nebantu labasebenzako mzabalazo lo lengawufundzanga kuphela ebhukwini ngeva kuthiwa ngawo mzabalazo lo nami ngibe ingcenye yawo lo nami ngawuphila ngabona abantu bahlukunyetwa ngaphambi kwami ngabamela ngimela amalungelo wabo ngaba inhlanganweni tembangavi ANC ngiholile iCivic ngiholile so ke ngiparticipate kakhulu kwenhlangano tepolitiki igcina iSouth African Communist Party sangibe nginobhala igcina iSouth African Communist Party ngifumela lapha kuShamthetho ukuthi nami ngibe ngilomunye wemalunga eShamthetho eMpumalanga so ke nginobhala ngiphinza futhi ngihlala tukahulumeni waseMpumalanga lo Shamthetho ukuthi ucule impilo yabantu tibengcono le tikhundla cha akusito tikhundla lo msebenzi lomkhulu ngoba mkhulu phela kuba nginobhala weSACP akusiyindo lelula usebenza nebantu labamihibahiba labacabanga lokho nalokho ingcondo tabo lebacishe bathi labafundzile ama think tanks kude lebangakwadi kude lebangakuboni theoretically bayabona ukuthi siya kuphi kodwa mina nalomunye nje singahlala singaboni ukuthi siya kuphi lekuyawuthi ngemva kwesikhathi bese siyabona ukuthi nayi lento bamba yaphi ingabe nendiwa yini babe ngoba mina la ngime khona munye kuphela umuntu losiphumelelisayo uNkulunkulu kunalenkulumo ke lethi SACP ayihambisani naNkulunkulu yatiphilela nje angadi ngifuna kuva kuwe nobhala weSACP honorable member MP legislature ukuthi ngabe kunjalo yini ngoba phela nangabe abantu bakhuluma tindo labangatati kumele sibabeke enzaweni lengiyo kuze balathe iqiniso babentali ubuta imibuto lebaluleke kakhulu lembuto lembili lo ngibuta yona ibaluleke kakhulu futhi ayisilula kuyiphendvula kodwa ke njengelikomanisi lengifuna kukusho kuwe ukuthi yebo kuliqiniso kuba nginobhala akusilula kuba likomanisi akusinvo lelula nalokomanisi uBlade Nzimande uvamise ukuthi kufuna uwe wecala kufika empini mara ube umuntu ogcina tukwe kudla so ke malukomanisi kakhulu udriver ngile principle yekuba selflessly awubuki ma personal interest or awubi self-centered ngatitsela uyatitsela ukuthi ngasonke isikhathi bantu bazuzile na ngembi kokuba mina ngithathe lokuthide so awuthathi bantu bangathathi ngikho lokwenda ukuthi ube likomanisi lokho and now likomanisi utrain makomanisi ngoba sinalento sithi ideology lekhona kusincetha sikhona ukuanalyze into esitibone ngendlela lehlukile kulabanye abantu ideology yethu eMarxism neLeninism le isebenzisa phakathi kwayo ukuthi ube nalento seyibita ngokuthi
mau-analyze uncedza ama-dialectics uncedza ama-dialectics kufuna ube dialectical ini ukhona kuyibuka ngemva nangaphambili ukhona kubona siphetho sayo ukuthi iphethela kuphi nekuthi ukhona kuyichaza nekuthi ukhona kuyichaza lokhu sikubita ngokuthi kune historical materialism ukuthi la sibuya khona sibuyaphi kanti futhi siyaphi so ke mawu dialectical utrainiwe unalama tools of analysis la uncedza amakomanisi ukuthi ube nawe ku-analyze yakhona ukuthi bona tinto so ke siyakhona kubona tinto ngoba sitrainiwe sinema-dialectics simakomanisi and letinto leti awumane uthi idobhe estradini ungena eklasini bakunika ipolitiki ukhona ukupolitika ukhona kudati letinto so ke futhi babentali lomunye webaholi bethu longuJoslov uthi makakhuluma nathi athi bantu laba balekile futhi bantu labahloniphekile kumhlaba wonke jikelele makomanisi nemakholwa nemakholwa uthi ukusho lokho ukuthi makomanisi nemakholwa ngoba makomanisi njengoba sengishito ukuthi baholwa ngile principle yokuba selflessly makholwa is the same now anale principle yokuthi a selflessly that is why iBhayibheli lithi ithanda makhelwane wakho njengoba uthi ithanda wena ungathi ngasonke isikhathi ubuke wena makhelwane uyahlupheka makholwa bhilivela lapho ukuthi ithanda makhelwane njengoba uthi ithanda wena so ke kithi nemakholwa according to uSlovo according to kimi ngoba nami ngikhule ngesontweni ngizabalaza ngiyasonda mehluko awusimkhulu kangaka sithi mehluko awusimkhulu kangaka ngoba nawu likomanisi une ideology emakomanisi nawu likholwa ubhilivela kweliBhayibheli ideology yemakholwa ideology yemakholwa uto understand ke ukuthi ienemy yami nelikholwa ngoba sonke sibelonga ku class leli 1 le class sibelonga kulo iworking class ngoba likholwa ngembe ukuthi lidle kudla kufuna lisebenze lidla mjuluko wa likomanisi ngembe ukuthi lidle kudla kufuna lisebenze so sonke sioppresswa ngibonzo wankulu laba labaphethe emnotho laba phethe emnotho bonzo wankulu mina nelikholwa basioppressa ukuthi kufuna sosebenza kufuna sithengise ngemandla ethu kude kuthi sidle so ke kuthi umuntu ulikholwa ngolikomanisi akusho ukuthi le question ye class ayis affect mina nelikholwa likholwa nalo affected by abonzo wankulu laba labaphethe emnotho wonke welive laba sicinzetelako bas exploitako bela ukuthi sihlupheke so ke yes amakomanisi afuna ukutshintsha live afuna abantu baphile kahle manje yes makholwa afuna abantu bathandaze ngoba abantu bafika ezulwini baphila impilo lengcono kodwa eqinisweni eliphelele si drive iprinciple thena makholwa futhi siyafana sifuna kubona abantu baphila impilo yokuthi bahloniphane baphila impilo yokuthi akubulalwana lapha kumphakathi baphila impilo yokuthi into yakamakhelwane kufuna ihlonipheke so ke mehluko emakholwa nemakomanisi awusimkhulu kangako likholwa langempela babentali alingeke livane nelikomanisi lemanga yebo lelikomanisi likhuluma iqiniso angeke livane likholwa likhuluma amanga so the question iprinciple yokuba selflessly the question ukuthi uthembe ngasonke isikhathi kithi nemakholwa iyafana so nje inkinga nje ukuthi mhlambe makomanisi afuna into iguquke la emhlabeni bantu baphile impilo lekahle manje babe netindlu la emhlabeni makholwa asibantu kufuna baphile impilo lengcono nabafika ezolweni kodwa ke iprinciple lesdriver is one and the same thina nemakholwa so ngokubalekile ukuthi thina makholwa sisebenzisana ngoba lisondo akusindle yokuoppress abantu lisondo indzawo la iletha ukuthi abantu babe ne moral regeneration naba emasondweni bavuseleleke ngaphakathi ngoba kufuna bathi ukuthi liBhayibheli lithini Jesu uthini ngemuntu lophila la emhlabeni nathi icommunism ithi bantu kufuna ba respect lomunye bangathathi konke bagubhele kwesabo lomnye umuntu asalangana lutho bantu kufuna babe selflessly so that's where the into lebalekile elelefanako lebakhona phakathi kithi namakholwa ngaphakathi kumakomanisi babentali bakhona abafundisi la phakathi kwembimbi lohola ngeANC akhona amakholwa
akhona futhi ama politician like uChief Albert Lithulu bakumfundisi uChief Albert Lithulu kodwa abehola African National Congress ngulomunye webaholi lowavela athi phakathi kombimbi wonke phakathi kwebaholi bonke bantu lengibathole ukuthi baqotho bantu lengibathole ukuthi batimisele ukuthi bagcine baluza impilo yabo njengaKhrisane wafa felo mzabalazo makomanisi ngoba labathembekile la ngalibalele Dube mongameli wecala uANC kwakumfundisi yebo ngaphakathi kumakomanisi ubaba kaKhrisane bekamfundisi Khrisane bekahamba 10 kilometers ayesontweni aphinza ahambe 10 kilometers abiyele ekhaya so ke thina nemakhola emehluko awukho lokubalekile nje ukuthi kufuna sisebenzisane kufuna sisebenzise lesondo ukuthi sivuselele ma morals webantu bantu bakhona ukuphila together nathi singamakhola nemakomanisi sibe ne program lefanako leyo khona ukuthi ikhulumise bantu bakithi kuphela lokubulalana lapha emphakathini wakithi kuphele ukuqinzetelwa kwebantu kuphele ukuthi bosisi labancane badlwengule bona ngana sidingo ngoba leyo mithelela ye capitalism lokuthi abantu bagcina babona lomnye umuntu bacabanga sabona silwane but nangu ukuthi bantu bana le nkolo yemakomanisi ngaphakathi kuwo bantu ukuthi kufuna ngeke le bantu badle mina ngidle bana sebadlile ngicabanga ukuthi lokubulalana lokucinzetelelana lokuthi abantu badlwengule bese sibagcine basaba kwambe estradini angeke kube khona lapha emphakathini wakithi ngile bathu pili people first kubo konke ukuthi Jesu bengilambile awunginika ngakudla bengihambaze awungibathisanga bengigula awungivuselanga bengiboshiwe awutanga kutongibona ngalamanye mavi kumele singadiphile lithina kodwa siphilelane ngiloko lokhuluma ngabo ukhuluma la ngekuthi nifuna impilo yala emhlabeni beyinhle letitalati teligolide lesikhuluma ngato ngala emaKristwini kufuneka tibe khona la nemaKristu akulinzele lokho ngoba nangabe athandaza babumbuyane athi sengathi umbuso wakho ungafika la emhlabeni sifuna umbuso waNkulunkulu umbuso waNkulunkulu uyimpilo lephelele umbuso waNkulunkulu unako konke ukhulumela ngekuthi siyavuseleleka emoyeni nangabe sisesondweni baMandela wakhuluma ngeRDP of the soul ukuthi njengoba si reconstructor si developer akube ukuthi si developer le program lengimi kuzokuthi umphefumulo wami ube kahle ngalabanye bantu uma umphefumulo wami ukahle kimi ngiyawuba kahle nakulabanye bantu angeke ngicabangele mina angeke konke ngikudonsele ukuthi kube ngikwami kodwa ngiyawujabuliswa ukuthi siyashare siyaphila siyaphilelana impilo iyachubeka impilo iba yinhle ngeva lomunye umfundisi ashumayela athi Jesu bekalikhomanisi ungaphawula uthini la eqinisweni lonke leliphelele ukuthi ma characters wa Jesu ma characters welikomanisi yeah lokhu Jesu bekakwenda ngokanye lokwendwa makomanisi ngokanye lokhu makomanisi afuna ukuthi akuzuze lempilo lebekayiphila lempilo bekayiphila Jesu ngile makomanisi afuna ukuthi wonke umuntu ayiphile wonke umuntu azuze kunasifika kulesikhathi leso ngesikhathi sibita sithi communism ngoba amakomanisi abelivela ukuthi emzabalazo wethu kufuna uhambe kusifikise ku communism icommunism ngila kutobede khona umuntu locinzetela lomnye umuntu icommunism ithi even maphoyisa nemasotsha ngoba ayiphathi yokuoperate amaphoyisa nemasotsha kufuna ukuthi angabi khona bantu batibuse kungukuthi kusho ukuthi bantu basabuswa inzandvo kaNkulunkulu akekho umuntu loto wona ayemakhotho bambophe bamgwe bantu batibusa bantu bakhululekile bantu baphila inzandvo kaNkulunkulu ngesikomanisi abantu abantu baphila inzandvo yemakomanisi ma classes wonke la khona ngoba nya lenkinga lekhona ma classes nalenkinga ukuthi kune bourgeois o makapitali labaphila ngconywana laphila ngconywana badla zambane la kapona yebo ene ngasonke isikhathi kude ukuthi bachubeke bende iprofit bende inzuzo
kufuna bacinzetele labantu labahluphekile nebantu labasebenzako labantu labasebenzako nabantu labahluphekile nabeva ukuthi baqinzeleteleka kufuna ukuthi bafune etaba ukuthi bambe bayontshontsha bambe bayobulala ba hijack imoti kude ukuthi kule system yama capital bakhona nabo ukuthi ba survive bazame kuphila njengalabantu laba ma capital abaphethe temnotho so makomanisi athi konke lokho kufuna kuphela the class le ma capital kufuna liphele the class le working class le organizer abantu labahluphekile nabantu labasebenzayo kufuna liphele mase kuphele konke lokho kufuna sibe ne communism i-communism ngeke kube nema class ngeke kube nemaphoyisa ngeke kube nemasotsha wonke umuntu toba aphila impilo yakaThixo impilo lengqono konke lokufunakalako ngoba kutholakala Karl Marx ke uyibeka athi le stage leso toba ngile stage la stoba sithi thine each according to his needs and each according to his ability yeah so ke tidzingo takho lo tidzingako titawufezeka and abantu labakhona batokhona ukuthi basebente bakhiqide lo mkhiqido ubazuzise labantu so akekho umuntu othi na usebentile na producer 100 rand yena ufuna ukuthatha 90 rand anike 10 rand nenamba nobangisana ngalo 10 rand no nani sebentile nazuza lokuthite neyashare lo mnotho then wonke umuntu uhamba ekhaya unekudla unelikhaya unemoti uphila kahle ngoba amaqiniso laphelele babentali ukuthi umnotho wase South Africa uenough ukuthi wonke umuntu angaphila kahle Africa level iSouth Africa level lelinothile nawubuka timbiwa ubuka ma natural resources tihlahla lesinado ngetulu kwemhlaba kuningi kakhulu ukuthi wonke angaphila kahle kungabi khona umuntu olala ngadli kungabi khona umuntu olala estradini mara ngoba kunebantu laba lezani 10% laba ama capital basebenzela ekutheni lo mnotho wonke uyesandleni sabo kuthi lokuncane lokuba khona bakuthathe bakunike abantu then kube khona kuhlupheka so kwengako sifuna icommunism ukuthi lo mnotho abe setandleni tebantu timbiwa atibe etandleni tebantu ma natural resources tihlahla naletiye timvuno lesinado atibe etandleni tebantu uhulumeni lokhona akene siciniseko sokuthi umsebenzi wakhe ku distributor lo mnotho after abantu basebenzile kude kuthi evenly yes babentalo beka kahle ngesilungu a distribute evenly wonke umuntu azuze kulo mnotho lokhona lengukhuluma ke babentali akusekuthi into lengicabanga ngoba ngila e-studio kunemave laphila lempilo lengikhulumako though angafiki ku communism but akule stage se socialism ngoba ku communism kune stage se prepare labantu lesi sibita nge socialism why uba prepare ukuthi mavela amaningi manje aku capitalism atukwe system ema capital labantu seba used ukuthi kufuna sicinzeleteleke sebajwayele ukuthi kufuna siphile impilo yemanga yabona lempilo kuhamba ukukhombisa ngetimova lempilo kuhamba ukukhombisa ngetimali lempilo egcoka imatha letidurako ngitshele nje nogcoka imatha 50,000 uhambe la estradini ekusho uhambe uphosa imali abantu abaphosa imali etulu abantu bathenga tshwala bekudura ngilempilo ema capital ithi kufuna ushow off ifuna ushow off ubonakala ukuthi ubalekile emphakathini ngokuthi wena uhamba ukwenda lento sithi bling bling thina makomanisi but you've arrived but you have arrived abantu bakusabe ukuthi hey lo yaphethe imali so ke socialism iprepare labantu psychological ukuthi nawo umuntu ufuna ukuhloniphela omnye umuntu nawo umuntu ufuna ubeka idzingo ntalo omnye umuntu phambili ufuna ube selflessly nawo umuntu akufuneka uphule imithetho akufuneka ubulala omnye umuntu nawo fuka socialism then we have communism la onke umuntu so acceptile ukuthi kugcoka imathathe kudura amakhekhe enibhoboza akusho ukuthi uphila impilo lengcono na uphila impilo lengcono ukuthi ulala udlile makhelwana lala adlile nalomunye naye afford wonke umuntu ajabule kungabi khona umuntu longaphili kahle then uphila impilo lengcono so ke imavela khona ukhuluma ngemavela afana nabo China baku socialism khuluma ngemavela afana nabo Cuba bo Venezuela khuluma ngemavela afana nabo North Korea mavela wala sekaphila impilo ye-socialism la ya ku-communism mawubuka level fana nase-China babentali i-poverty kulamba i-China ilwe kakhulu millions of people babakhiphile ku-poverty ngale system ye-socialism millions of people babakhiphile ku-poverty we compare ne-South Africa i-China e-South Africa
kungasebenzi kuswela ipoverty nekuhlukana ligebe lebantu labanjingile nebantu labanganamali livuleka liya phambili eSouth Africa ngoba siphila lempilo emacapital liqhuqutela ukuthi kufuna kube nelidlanzana leliphethe emnotho licinzetele abantu labaningi athi umuntu kwami lokho umuntu agubhele kwesakhe athi konke ngifuna kubuyela esikhwameni sami noma sekanayo imali iningi seyihlele emabhenki kunemamiliyoni nemabilions mara solo kufuna lokuningi ubuye kuye while usabangisana nebantu abathengisa amagwinya lapha esitaladini akafuni ukubona lomunye aphumelela ugcina avala letolo temagwinya avule isitolo sakhe lesikhulu ngoba yena unjingile divaleke letolo etatingakhona ukustenda imali yena endinzuzo abantu bahlupheke afune bonke bete la kuye batoqela so ke le system ye communism babenthali la eSouth Africa sike sayiphila le system ye communism na utawukhumbula kudzala kusede bangafiki labo ndlebe khanyilanga kusede umuntu ocinzetela lomunye besiphilisana thina eSouth Africa ngoba sicela sawuti kamakhelwana nawo ngasinaye bokhona ukuthi makhelwana nakede tinkomo kube tinkukhu umsisele ngenkukhu makhelwana agcine naye sekathuthuka abanetinkukhu agcina khona ukuthi naye iphilisi babe nemacanza bahlabe badle nakuhlusheka kwamakhelwane besikhona ukuthi sibanikede even imvana ukuthi nangumvana ngoba siyabona nahlupheka namvana ukumthuma dikhuliselele umntwana nihlale naye besithi masilimile sikhona ukuthi sisherelane lapha emphakathini nakushoniwe besikhona ukuthi sikhiphe lithanga ukhiphe embila sikhiphe imfe sambe sokhalisa la bengekho inhlupheko bengeke ukuthi nelikhala kambuyane nelikhala kakhoza nelikhala kanti besingayadi inhlupheko ngalesikhathi leso leyo kwabentali bekuyicommunism kodwa bekuyicommunism lekana technology ngoba besinganabo labo gays besinganabo labo TV besiphila nje esinyameni sifuya sitingela tilwane so ke simakomanisi sifuna manje icommunism lene technology la lo mnotho lesinawo lobe siushare ngalesa sikhathi so hamba so ugubhe phansi ubuye so share wonke umuntu aphile ngalokulingana kude ukuthi ngakhona ihlupheko siugubhe siulungise ngoba manje uyagujwa kodwa uyiswa kulenye indzawo ngile capital le kodwa uma ngaba nelithuba lekuthi siugubhe siulungise upheleliswe sonke sinetetele ngekuthi lempilo ibe khona ibe ngconywana kithi sonke nangabe ngikuva kahle liqiniso balentale lingana kuphendula ngasikhuluma ngale technology sisho lokho ukuthi siugubhe sibuye ngale machine yethu lekhona technology sulungise siwende bese zingeni lokuthi usebenze siphinze futhi sikhiqide into lokufuna sisebenzise ngalomnotho sakhe maring sakhe laba kufaka la itifubeni sakhe konke lokho lokufuna ukuthi kuye etitolo kuyethengiswa ukuthi ititolo likhona ukuthi tende imali le mali distribute kulabantu labagubha lomnotho le mali distribute kulabantu labathengisa lapha etitolo yonke imindeni izuze la kulomnotho lokhona ngabe khona mzezi lokana yonke imindeni izuze lomnotho lokhona siyithengise la eveni siphinde futhi siyithengise ngaphandle ngoba kwenziwa kankulu laba kwendako manje babentali lo mnotho sisicetha ukugubha bawuthathe njengoba kunjalo uhambe uye emaveni angaphandle yebo ngoba labonzo kankulu bathi nababona ukuthi kunegolide eSouth Africa bagijima bethe eSouth Africa nabafika bathatha konke lokukhona basifakela uhulumeni wabo uthi manje na ugubha legolide lesinayo eSouth Africa ihambe yephesheya na uya eBritain babentulu liparlamente laseBritain lipendwe ngegolide golide yethu igolide linhle lihlotshiswe ngegolide lela parliament nayo iparliament eSouth Africa ayikho igolide lapha lehlotshiswe ngayo igolide yethu yonke ileba intshontshile bayithatha so ke kungako sisi lo mnotho wethu kufuna ukuthi uzuzise bantu base South Africa nabacetha ukugubha nabacetha ukupolisha uba i-final product baphinze futhi bakhona ukukuthenga lokho lekwendwa ngilomnotho ngoba nyalo liqiniso leliphelele ukuthi le ring naseyibuya phesheya labaningi bethu asikhona even ukuyithenga seyidula kakhulu idura labantu labagubha legolide labantu labenda lomnotho eSouth Africa uthi naseyibuya lo mholo bamnika wona bonzo kankulu akakhona ukuthi ayithenge le ring le lephuma etandleni takhe layijulukele lela ijulukele bonzo kankulu sebathethe konke ngoba ngetulu kwabonzo kankulu kunabantu babethu sithi ma imperialist ma imperialist acinzetela
i-working class asebenzisana nabongcowankulu makatobona ukuthi kunelive lelinothile awanandlela yokuthi ayitshontshe lomnotho kuleli live lelo ngesibomu benda ukuthi kube nempi nakuba nempi batshontsha lomnotho mani business nenilo kubulawana batshontsha lomnotho uyahamba uyaphesheya utati buta nje ukuthi mavele afana nabo Sudan ngeke avakasha mina eSudan umnotho waseSudan unemandla mahlandla lamathathu funa ukucompare nomnotho waseSouth Africa mahlandla lamathathu kodwa eSudan nato babuka labantu abakhiphe TV bayahlupheka bede even tindlu bahlala emikhukhwini ngeke ngahamba mina ngangena phakathi eSudan uthi mawuhamba etradini laseSudan leti ngekho nato uhamba nje emgwaqeni uthola umuntu omdzala ahamba ngcono estradini ene uhamba ngcono ngoba ede imali ekuthenga even libhuluku ubude kusilabantu badla njengoba basola imali ekuthenga even badla tekugqoka bathi labantu badla tilwane tasesigangeni netinyoni tasesigangeni abakhona ukuthenga kudla kungendlela bongcowa labakhulu ma imperial bangcole ngakhona babonile kuSudan ikhicita oil unemandla so kuzothi sitshontshe lo oil funa sendela abantu balwe ubuka iDRC of Congo imba ipheni lapha eDRC of Congo DRC of Congo live lelinothe kangangokuthi lingakhanyisa iAfrika yonke lingabi nenkinga iDRC of Congo ingafaka gezi Africa seyiyonke and iphindze ku-afford ukwenda lokho kungabi nenkinga kodwa abantu bahlupheka eDRC of Congo abantu babulawa mihla ngemihla lembi ayipheli eDRC of Congo and mawulandzelela dothola labo ngcowa unkulu labakhulu bafaka sandla lapha kulembi uyatibuta namhla kuse Ukraine nase Russia kubangwa lengaka imbi ingapheli manje kugcina kuyabonakala ukuthi mave la ngaphansi kweNATO ene mave lawa lanjingile mave la ngaphansi kweNATO bo Germany bo France bo America bo Britain angenile lapha afaka tikhali acucutela ukuthi bantu babulalana ngoba bafuna ukuthi bathathe umnotho waseRussia bawuntshontshe ngoba bantu ukuthi eRussia kunomnotho lokhona kusupply eEurope seyonke so ke bafuna lo mnotho waseRussia ukuthi bawuntshontshe so bongcowankulu basebenzisana nemacapital ngasonke isikhathi baphazamisa lomhlaba bafuna ukuthi lo mnotho bawuthathe ube ngowabo okungako ke lamave emakomanisi abasekela abo Russia abasekela abo Palestine abasekela abo Libya bo DRC of Congo bo Sudan bafuna ukuthi kuphele letimbi kube khona kuthula senesiciniseko sokuthi bantu umnotho uyabasebenzela eSouth Africa nayo iku stage secapitalism kodwa ke ine believe ukuthi kufuna sibe nesocialism eSouth Africa kungako sekela abantu basePalestine ukuthi bangababulali abantu baseIsrael sisiye emakhoto sifuna kuphele tonke letimbi letikhona bantu baphilisane baphila impilo lefanako babenthali lokho ngiloko makholwa la kufunako lokho ngiloko makomanisi la kufunako ukuthi kube khona kuthula wonke umuntu akhona ukuthi afforde mnotho lokhona umphilise so ke bongcowankulu bangasiconfuse lisondo indzawo la kufuna sonke sambe soyakheka kabusha ngiyabhilivela nami ngikomanisi ngiyabhilivela ukuthi ukhona Jesu ukhona uNkulunkulu ngikhule ngiliChristian ngile Sunday school ngohlala ngilikholwa ngasonke isikhathi kodwa ngilikomanisi ngoba ngathi ukuthi kunebantu labacinzetela labanye enengilwa nokuthi kufuna ngidefeate bongcowankulu macapital bangakhona ukuthi bacinzetele working class ngalamanye amagama ufuna liqiniso livele ngoba nawo maKristu athi liqiniso litawusikhulula uma sihlala eqinisweni liqiniso liyasikhulula makhomanisa afuna liqiniso avana neliqiniso maKristu noma labakholwako angibeke nje ngithi labakholwako nabo balifuna liqiniso ngoba lo nkulunkulu ebakholwa kuye uliqiniso uyindlela neliqiniso nekuphila lokungunaphakathi Jesu uthi ngiloko angithi Jesu uTrinity God the Father Son and Holy Spirit naye umunye naNkulunkulu wakhe lophilako ngifuna kubuya laba mbuyana ngikhulume into lenhle ngibathele sithombe ngifuna kususa ingcondweni yami asifuni kusuka ngoba sihle ngendlela lemangalisako khulumela ngecommunism ukuthi kuyaba live noma sikhathi lapho kunganabugebengu khona lapho kunganandlala khona lapho
konke kuhloniphana nekuthandzana kuyawuba khona. Kungikhumbuta lo mbhalo lalapha ku-Revelation sembulo. Johane nangabahleli lapha esiqhingini sePatmos emva kokudzingiswa kwakhe ngokuthi avume ukuthi Jesu inkosi nemsindisi wempilo yakhe. Bamfaka lapha esiqhingini babusi bangaleso sikhathi. Uthi nangababona ubona izulu lelisha nemhlaba lomusha lokwakudzala sekundlulile. Uthi nangabe bantu baphila kuleyo ndzawo, labo bantu abasalambi, abasomi, abasashiswa nalilanga, abasaguli, so bahlala basempilweni ngesikhathi sonke. So le communism isiletha lapho ekutheni uma singafika la siyophilelana khona, ngoba yona ingilesithombe salombuso kaNkulunkulu ukuthi uma ungehla ube khona phakathi kwethu, uNkulunkulu ufuna sonke siphile kahle, akafuni ukuthi labanye baphile kahle labanye bangaphili kahle, ngoba kuNkulunkulu sonke siyafanana, sonke siyalingana, usithandza ngendlela lefanayo. Futhi akusuye uNkulunkulu odesign ukuthi kube nemakapitali kube nebantu labahluphekayo kumbe ngathi ma-peasant, kodwa uNkulunkulu kuye akasibuki njengebantu labanjalo. Kude umuntu lo rich nalo poor kuNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu ubuka tidalwa takhe njengoba atidalile. Ngiko nje uthi wena kungaba kuhle kokuthi sisebentele ekuyeni lapho. Ngiyayiva nalenhlangano African National Congress, ngibona ugcoke kuhle la kokuthi nayo ikhuluma ngebetter life. Le better life ngiyo yini le communism? Noma sisasela ku socialism sikuphi manje? Ngiyathi ukuthi ekanana sikafiki, mhlambe communism yoba ikanana yethu asikakafiki, kodwa la sikhona khona lobuhle nalempilo lokuhle lesikwendlako nawe lokwendako kulabanye abantu, ngiloko lesikufundzako ukuthi sonke kumele siphile ngapha. Ungaphawula uthini lapho? Iqiniso leliphelele lithi i-better life for all, la sophila kahle sonke soba sesifikile communism. Lokho ngikuthathele ekutheni i-African National Congress ihola lelihlelo le-National Democratic Revolution. Ihola lelihlelo lelo i-African National Congress. Mhlambe singamakomanisi sakubona kubalekile ukuthi kufuna lisihlanganise sonke kumbimbi esikhona ukuthi silidwe nge-National Democratic Revolution. Le National Democratic Revolution babentali ikhuluma ngezinto lezingu-3 letibalekile kakhulu. Lezinto lezingu-3 letibalekile tithi i-National Democratic Revolution kufuna i-resolve 3 yetinto. Ngakhona ukuthi lezinto lezingu-3 itiqedze kumphakathi wethu, then siba sesifikile ku-better life for all le ikhulunywa ANC. Lezinto lezingu-3 yekucala kuhlokana kwelibala i-race. Into yesibili lekufuna ukuthi lento ye-National Democratic Revolution icedze ngilendzaba yehlukana ngobulili, i-issue ye-gender struggle. Into yesithathu lebalekile kithi makomanisi naku malum baholi be-African National Congress ngilendzaba yehlukana ngakwetetimali, i-class. So the equation ye-race, gender and class ngileto letindzathu lekufuna ukuthi i-National Democratic Revolution itizuze. Makungukuthi ukhonile ukuthi udile nge-issue ye-race, issue ye-gender ne-class, so ukuthi so ku-classless society. So ucedzile ngalenkinga ukuthi abantu bahlukane ngakwetetimali ukuthi lona imali kakhulu nangelibala so kuzuzile lokho. Nalendzaba ukuthi nangibuka make ngim-undermine ngithi ngimake kude la ngakwenda kanamandla, make sonemandla naye, make sohloniphekile kumphakathi, make uyaniketa any responsibility ngoba sathi ukuthi make uyafana nababe, mehluko nje ukuthi make unemabele baba kanamabele, mara make uyafana nababa angayihambisa ibhanoyi, angaba ngiminister, angaba ngipresident, angangena phansi emhlaba agubhe igolide abuye nayo, so siyafana. So naso ucedze lokho seyiphelile le thinking ukuthi make is a second citizen to the country babe
then so dealing ngama issues la affect I society as South Africa automatically so ufikile ku communism uKarl Marx kuyibeka different le kanje lenzaba le uKarl Marx uthi mzabalazo wethu kakhulukati udila ngezinto letinzathu lokufuna ukuthi umuntu atizuze letinzathu lokufuna ukuthi umuntu atizuze yekucala inzabe ukuthi umuntu ufuna abe nekudla into yesibili inzabe ukuthi umuntu kufuna abe nendlu abe ne shelter into yesi3 umuntu kufuna ukuthi agcoke angahambi ingcumo so ke makuthi umuntu ngaba letinzathu tingakhona ukuthi tisolveke then sonke sesiphila impilo lefanako sonke sesiphila impilo lefanako umuntu unendlu ekhala kababa kufuna kube neletinini khumula iBhayibheli lisho njalo umuntu uyagcoka umuntu uvuka ekseni adle kudla hamba yosebenza abuye adle kudla alala endlini awusana umuntu lolala estradini awusana umuntu lolala angadli ahlala eveni elinothile njenge South Africa mara ahambe ayolala angadli so ke yes le better life for all ngiyo kanye icommunism makuthi uresolve tonke letinto lesinato la eSouth Africa according to imanifesto according to National Democratic Revolution kusho ukuthi sofike lapha kule incubo yemakomanisi sofike le incubo yesiBhayibheli lethi insandvo yakho mayendeke emhlabeni njengoba yendeka ezulwini so letindlu lesezulwini lo mbuso kaThixo sofikile la emhlabeni ngoba lapho ukuthi babenthali so nemuntu lo ngahlala cabanga makhelwane ukuthi makhelwane wayabe nemali eningi ngitshontsha njani kamakhelwane waye mina ngihlupheka kufuna ngiye njani ngoba ulala lo mnye umuntu naso ngale muntu ukuthi uyathi ukuthi ngidolala ngidlile nginetimpahla ngiyasebenza nginendlu so awusanayo inkinga tuke emphakathi inkinga isolvekile tuke emphakathi so nokuthi nje lo mnye umuntu acabangele ukuthi ngimukisa njani lo mnye ngizothi mina ngiphile akusekho lo and nale conscious so yakhile kulabantu kule nqubo yesocialism so abantu seba conscious nakaba lo mnye umuntu ahlupheka ufuna kunceda njengoba kwendeka eSouth Africa masukulisa stage le communal stage yokuthi lo mnye umuntu beyancedisa lo mnye umuntu ukuthi ukuzaphile ngcono so lapho kule system leyo sekwendeka insandvo kaNkulunkulu emhlabeni nasezulwini sekwendeka insandvo yemakomanisi ukuthi siku communism each according to his or her needs each according to his or her ability so akasekho umuntu lohluphekayo kabentana ngiloko lesikufuna ukuthi singamakomanisi kungako imbi yethu nabongcowankulu sithi permanent siku class struggle yebo sine nabongcowa siku class struggle and class struggle i permanent until si defeat le class lelenta kusilaba abantu bahlupheka ngoba I purpose yethu ku defeat le class that's why si represent ama interest nema aspirations we working class nebantu labaphuyile kuthi sidefeate laba labaqinzetela labanye abantu kude kuthi ekugcineni nabo laba labaqinzetela labanye abantu baphile impilo lengcono mara baphile impilo yokuthi abasafuni ukuthi konke kubelonge kubo ba understand manje ukuthi abantu kufuna ba share must share the economy equally so that wonke umuntu aphile ngcono ngabe khona kuhlupheka kuyabhakala sikulolu hlelo umthombo ekuphila Fountain of Life sihlelana babumbuyane uyabeka kuyabhakala bekunene siya elikhethweni kungasala ngathi insuku letingakanani SACP ingabe ithini ngalo Mfundisi Sithali ngibonga kakhulu ukukhuluma ngenzaba yemakhetho la makhetho lawa abaleke ngendlela ecakile kithi makomanisi ngongako ngembi kwemakhetho esikhuluma ngenzaba ukuthi sifuna ukutimela nathi sambe siyo contesta kwemakhetho kodwa sathi masihlala sianalyze sisebenzisa lama tools of analysis lesinawo wemarxism leninism sabona ukuthi bongcowankulu basebenzisana nebongcowankulu labakhulu ma imperialist bafaka imali etiningi kakhulu eSouth Africa inhloso yabo ukuthi bakhiphe lo hulumeni webantu esitulweni bathathe lo mbuso kodwa nabathatha lo mbuso abafuni ukuthi bamele tifiso tebantu labahluphekile abantu labasebenzayo bafuna ukuthatha lo mbuso bachubeke bantshontshe lo mnotho wambe owakha amaparlament lana eGolide boBritain bathatha lo mnotho wambe ohlobisa boAmerica abantu base South Africa basale bahlupheka abafaka imali kuphela ukuthi inhlangano tabongcowankulu bafaka imali nokuthi bakhe inhlangano letibonakala tihola abantu labamnyama
kodwa ngemva kwaleti inhlangano kunabonzo wankulu. Kunetinhlangano letiningi manje bo Rise Mzansi, bo Bosa, bo Action SA, inhlangano leti vele nje esithubeni singade ukuthi siqhamukapi. Bo MK Party, leti inhlangano livela ngathi dikhuluma lelimi lethu, kodwa mawulanzelela deep uyathola ukuthi bantu bafuna ukuthi ivikela tokwemacala mhlambe labawendile bantu balola inhloso tabo kodwa futhi kunabonzo wankulu ngemva kwabo. So ke sithe masibona lokho singamakomanisi sa resolve ukuthi kune counter revolution. Le nqubo ye National Democratic Revolution leku revolution yethu yokuthi kufuna iguqule impilo yabantu bengcono kunebantu labahleli ekhoneni baplana ukuthi bayiphazamisa bakhona ukuimposa hulumeni wabo lotho jikisa tonke leti inzuzo lesitendile and vela ukuthi naba ngathatha umbuso laba labalwisana ne-ANC tinzuzo lesitendile for the past 30 years mizabalazo yethu lebekhona eSouth Africa leyalidwa ngibo Chief Albert Lithulu for the past 100 years yo reverse eSouth Africa onke lama gains siwendile ato reverse lokhu kuncane lokhu bantu bakuthola manje ukuthi abantu bathola ama grants abantu badla kudla etikolweni bomake manje kune affirmative action bakhona ukuthi bacashwe etitulini lesetulu basebenze nje konke lokho kutoravesa nabathatha lo mbuso so kungako sisukumile siya campaigner silwela ukuthi ANC kufuna iwine lamakhetho so kula makhetho lesiya kuwo sithi thine bantu abasekele ANC inkinga tikhona phakathi ka ANC ma challenges akhona kodwa sinelithemba lokuthi ngaleli hlelo leku renewer nale rebirth or rebuilding ye-African National Congress tonke letinkinga letikhona titawulungiswa futhi sinelithemba lokuthi lo mongameli lokhona une vision uyade ukuthi uyisabi South Africa simbonile manje hamba yo sign umthetho we National Health Insurance lesho ukuthi kucindezeleteleka kwabantu labanemali lebantu abaphuyile kutawuphela manje makuthi siyade ukuthi indzaba te quality healthcare South Africa ngoba ngilomnye emkhakha lobo ucindezetela abantu labahluphekile umuntu ngoba anganamali angafela egedeni le private hospital lapha nje eNelspruit private hospital makuthi ungashayisa imova ungana medical aid angeke bakuthathe bakufake bathi kufuna bakulaphe kufuna bakuthathe bakuyise esibhedlela ufike ulinze isikhathi lesizwe so ngale National Health Insurance la isayinile mongameli sonke sitawulingana manje ngakwetempilo eSouth Africa kungako sekela lo African National Congress ukuthi yebo usatimela timfiso tebantu labahluphekile abantu labasebentako ufune South Africa kube ne better life for all so ke asambeni siyomvotela asenesiqiniseko sokuthi ANC uyabuya embusweni kuningi latakwenda uANC malungelo sinikile siyakhona ukukhuluma manje sikhululekile emisakatweni singasabi ukuthi bosivalela masuka la basebenzi bazuze kakhulu abasebenta khona ngenzaba kaAfrican National Congress bomake bantwana diningi into labatizuzile kodwa kuningi lokufuna kwenda African National Congress kuyaphambili nesimakomanisi sebenta ngaphakathi kaAfrican National Congress so nasiqiniseko sokuthi bonke lokufuna kwendiwe abantu bakhuleke eSouth Africa kuyendeka kulo mbuso kaAfrican National Congress. Sibonge kakhulu kubabe Mbuyane ngendlela lasibekela ngayo bekunene nangembala siyayilikhethweni njengomengameli Shito sekusele nje manenjana kusele nje tinsukwana ukuthi siye siyowenda umsebenzi longiwo kunana inhlangano lebathi i-Moral Regeneration Movement ithambane niyovota eDakamuti kodwa nivote ni act ethically and vote responsibly bakusho lokho kuleli cwecwe labo lebathi Charter of Election Ethics ngoba wonke uyakhuthazwa ukuthi akayovota ngoba livoti lakha likusasa lelichakatile nangabe sifuna tinsita nangabe sifuna impumelelo nangabe sifuna kulwa naloku babe Mbuyane bekakusho la kwabo race kwabo gender ne class kolise kusho kona ukuthi ngiyafuna ukuthi siye ekuvoteni kuze umsebenzi wendeke kunebantu abaningi labasishile lebe bafisa ukuthi nabo ngamhla ka29 kuMeyi bayovota kodwa kwendeka ngalokho ungaphawula uthini Yeah babentali liqiniso leliphelele kunebantu labashile emhlabeni lekufaka phakathi boChrisane boMandela nalabanye
labe bafisa ukuthi bavote kunebantu balahleka balwela lelive ukuthi ligucuke libe ngcono kunebantu labafisa ukuthi ngabe bavota lekhetho ngendlela libaleke ngakhona kodwa abakhona ukuthi bavote masihamba sikhankasa hlangane abantu abaningi labanye abanawo ama-ID labanye basasebancane kweminyaka so ke lokho kwakona kusho ukuthi livote lemuntu libaleke ngendlela ecakile so ke mina lekune ID lengikhona ukuthi ngiyovota kufuna ukuthi ngente siciniseko sokuthi angiphuthelwa ngiyahamba ngovota ngoba liqiniso lengeke liphikiswe babentali ngihlala la eNaspoti mina ngelanga levote laba labamhlophe ekuseni nabavuka into ecala nje labayendayo ukuthi bageze bathwale emndeni yabo bayovota ngoba bathi ukuthi livote libaleke kangakanani eSouth Africa bavota and bavotela inhlangano tabo so ke ingoti lekhona ukuthi laba kizi nabohlala bangavoti bathi sibaningi kutawafika isikhathi la batawuvota bathathe le living elivote and abangavota bathathe le living elivote emlando waseAfrika uthi ungaluza hulumeni ukuthatha iminyaka lengi-50 kuthi uphinze ubiyele ku government kuthatha iminyaka lengi-50 so ke sina 30 eminyaka sihola live lase South Africa akukaneli labantu labafuna kuphinza abatshontshele live babuse eSouth Africa more than 300 eminyaka le damage inkulu ngendlela lecakile kodwa kuzokuthi sivikele kude kuthi achubeke uhulumeni kufuna sonke siphume ngetinkani sambe siyovota bogogo nabomkhulu abasikhulula ngelivoti 1994 labaningi babo abasekho nesiciniseko sokuthi ngabakhona ngoba bathi ukuthi sihlupheke kanjani eSouth Africa bebatawuhamba bayovota so ke siyacela kakhulu kubalalele emakhaya ukuthi lamakhetho bawathathe ngendlela ebaleke kakhulu bahambe bayovota liqiniso lonke ukuthi sihanjelwe bantu baxhwalile mindeni leminingi ihlukubetekile ngihulumeni welibandlululo asifisi ukuthi aphinza abuye embusweni akube khona labantu laba lesihlala nabo laba sobathethisa onke emalanga ngoba ANC sinayile emakhaya sitomthethisa onke emalanga futhi ANC uyeta kithi ngihulumeni wethu ngihulumeni webantu sicela ukuthi abantu bambe bayovota bavotele uANC. Sibonge kakhulu ngenkulumo lesibe nayo kulolu hlelo ngethemba ukuthi umlaleli nembukeli lapha ekhaya uyalithokotela lolu hlelo uyalijabulela ngoba lingumgwabulangqondo lumsusa entweni lumbeka entweni ngiloko lesikufunako esikhatsini senzando elinyeni ukuthi kube khona lesikuzuzako kube khona lekuyawuthi nangabe sinethambele ethi njengani sikwadi ukuthi sihlomule kuma-ideas enu lokho lebesingakwathi sikuthole njengoba sesikutholile sikwadi ukuthi siqhubeke nempilo siye phambili ngiyayifisa nayi communism ngiyasifisa leso sikhathi la siyawufika kulelo live la singeke sisalamba khona la bugebengu bungasekho khona la indlala engasekho khona la wonke umuntu ayobe asebenza khona ngoba inhlonipho iyoba isenghabeni nelithando liyoba lisenghabeni yekuphila kwalowo nalowo wethu siyofiselana lokuhle siyowendelana lokuhle kumele silibuke lelo langa silikhulekele futhi silifike ngoba kuyoba kulilanga uNkulunkulu alibekile ngicela ukuthi uvalelise babenthala ngibonga kakhulu ithuba longiphela wona ngijabule kakhulu ukuthi nginte kunati kunawo umsakazo lobaleke ngendlela lecakekile ngasonke isikhathi mawusifuna sitawubuya sibe khona singamakomanisi sibenzana emakholwa sibenzana abalaleli emakhaya sihlala sikhona masidingeka sitawusabela siyabonga each according to his needs and his ability. Karl Marx.